Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka katsan tarik ujilio, uba Charles Pyngrope, ubalong UMLA jang konong thamai constituency. Ulap le ba ya kedukan di Tiar ya ke Tiar Demseiñïong ne ka hardware store ka baran po Demseiñïong la imkra Shillong. Ya kani ka jaka di Tiar la jer kerteng ka Akash hardware store. Bat kidon bonjat ki Tiar na ka benta ban penwandor bat penbet penbiang ya ke yeng kasem. Kum ki tiles dan ki granite na ka benta ka kanro bat kamadan ki Tiar ban penitenat ya ka kamar som kum ki kor ki besen ki shower ki tap babonjat bon rukom bala penyak yau de ki company bahe kum ke company Johnson bat Century. Uba Charles Pyngrope habakran kum kongsan hakani gasngi. Ulang ba ka jingple yang ni ka dukan he ka bakum kane ka ailat ikinong thiet banjet ikitiar babonjat bat bakin laru ban yenu jor ya kador bat kiwai pat ki dukan shua bakin thiet. Ka Akash hardware store kadan hapo Demseiñïong la imkra mar persya bat ka Assam Rifles signal unit.